Halo perangai kembali di berok saya sempat aku ni blog channel ka chonga di men ka step jangan ka suka bakamen di berok de mentangin ya let no ban visit sekikat to kan tulikian. A blessed Saturday morning to each and every one of you friend, and today we just came out to go for visiting another a regular visiting to the houses of the believers. So I'll show you a bit of what we are going and visit, okay, some of the houses, okay. Then I'll show you what we're going to have today also at the same time. Okay, so stay tuned my friend. Te mentang ngila po ini ngila syuhar nak kali ngai mentang banyak rong sa sa kawai pat ke ieng. Ini ka wang ne fi ka khut ha nomor bala slap la shlei ke oh to sini oh ngila poi kene ke ieng ieng jong bibin എവിടെ പോയി എവിടെ ആ അനൂപേ ഇരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങള് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടോ വണ്ടിയെ വാതുക്കലിട്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാം ബിബിനും ഇല്ലല്ലോ ശരി ഓക്കെ ബൈ ബൈ സത്രം കൂട്ടുകാരുടെ ആരുടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചതാ ഇന്ന് ngila ya dep ban bu Jingdwai nang to ke ieng ngila ya mi benda kesini ke to ke ieng ke banengkong ke bang ngila wan ban bu Jingdwai te sakat nak lipat ke ieng mentang ngin lek hang ne pat tep okay ngin ya like ni pet ni kawang ru ani jing ibang ni kawang ni he ba ha yeah no problem benar shot ni kawang na jingpang why which side okay oi hey you look carefully no the mango tree branches fell down or someone cut maybe cutting yeah because the wind is coming where's the bell Sotram Sotram സ്തോത്രം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് Sotram Moro and Kunjung okay nice and two son Rende son okay one Bibin and then another one okay perlok ni kira ieng kabaar kabangi warung meda ieng jong kunyu okay ieng jong kunyu te mentangin ngelet no okay bye bye te ngilami nak ni ieng kabaar meda ngelet sa ieng kabalai la ni kabasau kabasan no kan continue it te ngelet sa meda ngin ya kan duk sai store manoj ada nyata Insya alam ini sekolah patuyen. Te aku, pakai perlak bang ini, buat ngendang ya kini iya sih.
Sotram. Pere? Very baby Chen. Baby Chan. Na pere Morris. Morris. Tem tang la wan cheka yeng kaba Lai. We are here. Tem tang la wan rong cheka na yeng kaba Lai. Here, huh? Yeah. Okay. Ni kita kayak yeng. Oh. മഴയായതുകൊണ്ടാണോ പോയത്? Sotram. Sotram mama. Sotram. 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 Okay. Thế nghĩa là quay cái này cái yên cái bát sao này. Cái ăn rong hay yên chẳng cái này cái parashat kare. What? She's a teacher. Doctorate കിട്ടിയോ? Finished MPhil. Finished MPhil. Yeah. Oh. Now she teach artificial intelligence. Yeah. Artificial intelligence. Okay. That's Wow. subject. Great. വാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം Sotram. 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 Okay, you speak in English. She very well. She know very well English. Okay. Hari kasih belong to Come by Jing Lei is made to me. Come by Jing Shen Turkin Yaro Kum tangan kerku Ngara kiki try akerteng jong mi Ngara kiki try akerteng jong mi Ngara kiki try akerteng jong mi Shen Turkin Yaro Kum tangan kerku ആണേ വാങ്ങി കൊച്ചി ഫോർട്ട് കൊച്ചി ചർച്ചിലെ മഞ്ഞുമൽ ചർച്ച് Yeah. മോനിഷ Okay. Te perlu mentang nilai yami nak kena yeng jong I Monisha. Iwepat Monisha ide napo Tamil Nadu napo Madurai tambah ilawan station ni kena kena yeng kikiau kikau jong I kilai station ni kitration ni. Te okay te mentang nilai no ban yami no nak kena jaka. Te nganang ya update ipi ki Bynta ki udang sa jong kena singi ka bandak singi. Okay. So, yeah, we'll have kita minta kita ni arrange nak pelut. Yes. Okay. I think like that. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, wait. Kini ketika Sebastian Church. Saint Sebastian Church. So afternoon. Oh, okay, good. Minta ngilat ni. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് Te minta ngirup ni. Bamja. Ini Bamja. Bamja. Hai. Rong spot. Oh. Ta. Ya, thật tí quá. Đông đoàn.
Te mentangin ya bam ya keneka South Indian meals, kemudian Kerala meals. Oi. Do I know? Do I? Huh? What's up? He's not eating fish. Oh. Really, right? No other option, huh? Okay, please. Samba. Okay, pray anyone. Yeah. Nani? Oh, kabang mahabalak kanega South Indian meals kan. Nabda cuma kabang siya. Te papak ngeladap banya bam nakne ke restoran. Okay, thank you. Bye. Ngeladap banya bam nakne ke restoran. Pengen ya Leit no. Okay. Te perlok mentang ngelaya poi saja kasa. Te tangkum ni kenika blog kaba mentama step. Kalau ada dan berang yang film poi thmai kenika channel ko dengar sama subscribe, share, but like. Hadu punya kedua yang aku ka video. Hadu kata kapor. Okay, bye bye. Love you guys from Sarmo Blog.